Kami dari Kumpulan Muadah 11 cukup. Dengan kami mulakan tata cara perjumpaan. Terima kasih Puan. Baca doa sedia. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma aftah ilaina. Amin. Hikmataka wa syir alaina. Amin. Fi hazaini rahmatika ya. Amin. Arhamar rahimin. Amin. Up. Al-Malikul Qudus Salamul Mu'minul Mu'aminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qahharul Wahhabul Razak Wal Fattahul Alim Al-Qabilul Basirul Ghafir Al-Ghafirul Mu'ayyidul Mujirus Sami Wal-Basirul Hakamul Al-Latiful Khabir Al-Alimul Hazim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Mubin Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Rafiq Al-Mujibul Wasi'ul Halimul Wadudul Majidul Ma'asyul Syamil Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsin Mubdi'ul Mu'ayyid Al-Muhid Muhidul Hayyul Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahidul Samadul Qahirul Muqtadirul Muqaddirul Muakhirul Awwalul Akhirul Al-Zahirul Batinul Baril Muta'alil Al-Tawwabul Muntaqimul Ma'furul Malikul Mulkil Jalali wal Ikram Al-Musi Al-Jahil Al-Ghaniyul Muhiyul Malikul Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Basir Al-Warisul Rashidul Saburul Ladzi Laisa kamitslihi syai'un wa huwas Sami'ul Basir Allahumma salli afdhala salati ala asalil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala makhluqatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa rafana an zikri ghafirun. Menaik bendera sedia.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua dengan kehadiran yang jayanya pada hari ini. Tahniah kepada semua. InsyaAllah lepas ini kita akan mulakan tugasan kita dengan membuat perubahan daripada barang hasil tumpah. Sekian, terima kasih. Baris, baris.